with a 3-1 advantage in the series. That's number 16. Well, it worked for them sa araw na ito. CBC getting into the three-point party. Pass inside. Basket from Keith Saldivar. He gets a couple of points. Final score natin yan, 102-84. Hatid sa atin ng Honda, official motorcycle ng PBA. Wala. Talo na naman yung kupunan ng mga kaibigan natin, ano? Aba, sa Martes, do or die na yan, ah. Manood kaya tayo, guys. Manood tayo ng live sa Araneta. Baka sakaling tayo ang lucky charm, ano? Wow, lucky charm. Manood tayo. Di bali, manalo matalo, manonood ako. So, suportahan ko itong mga kaibigan ko dito sa Timplados. Baby, you're my angel. Andito na tayo. Di namin alam kung saan ang upuan namin. Started giving up on the world forever. You're my angel. Angel, baby, angel. Hati ng gabing ito. Kuha natin yan. Templados for the win today. Han. We are live inside the small. Hey! We are live. Okay, here we go. Number 6, Gio Halalo. Number 6. I know, number 6. Point guard. Point guard from Zamboanga City, number 14, Mark Baroka. Shooting. Power forward from Zamboanga, number 10, Ian Sangala. And at center from Tuluan, South Cotabato, number 4, Rafi Rizal. EMD at Magnolia, PBA, B. Tayo Tito. Whoop, wala. Counted. Foul on number 5, Mikey Williams. That's his first foul. One on the Trompatina. 2 free throws for Ron De La Rosa. Ayun, pinasok na si Scotto. Dumidipa-dipa na mo ang magdadang to. Defense! Defense! Yun! Good defense! 6.4 seconds on the shot clock. Hop! Puta, kinabahan ako doon. Akala ko foul si Russell eh. Buti naman hindi. Rico! Ayan o, nanununtok na yung asawa ko dahil kay Boss Gio. Parang kiti-kiti ba?
Tulin, ano? ID Williams, free! Free! Tira na, Brad. Tira na. Woo! Bag! Woo! Sweet lang. Ayan, dalawang sweet guys, oh. Hop! Bang! Woo! Magkasunod, oh. Iskoto, tsaka halado, no? Umahataw, oh. Ayan mga sweet guys natin, oh. Ayun, pinasok na naman ang ating kaibigan. Red double team. Mark Baroka. Boom! Defense! Defense! Nice, nice, nice. Mikey Williams. Jason Russell. Tira mo na, Brad. Dio Halaman. Kelvin Abuba. Kelly Williams. Boy Era. Gio Halaman. Ayos, iinit na si Boss Gio. At the end of the first half, our score is 59-45 in favor of the Kabis! Kelly Williams. Boy.
Jason Castro. Boy Ella. Gio Halaman. Good. Galing mag-tumbling scooter. Loose ball foul on number 18, Troy Rosario. That's the second foul of 3 on the Tropang Giga. R.R. Pagoy. Troy Rosario. Gio Nanood. Pushing foul on number 3, Paul Lee. Pirelay na naman si Halaman. Ito, Timeout, TNT Ropagiga. PBA. Glenn Robonte. Wala pa si Gio. Bad pass. Mikey Williams. Boom. Ayos, di pumasok. At the end of the third quarter, our score is 81-73 in favor of the Magnolia Chicken Teclados Hotshot. Where's the 110? Whee! Calvin Boy Ella. Shooting to Jason Castro. 2 free throws for Mike Marota. Hindi masyado. Oh. Boy Ella. And giving up for Ian Santana. Hey! Foul on number 7, Boy Ella. Okay, lamang pa rin tayo. Timeout, TNT Ropagiga. Glenn Robonte. Wala. R.R. Pagoy.
Baroka. No good. Yung galang. Yeah! Woo! Ganda ng laban. 87-92 na. Williams, oh. Defense! Defense! Yun, very good defense. Makakapalalatik siya yun. Very good. Relax, relax. Counted. Okay na. Okay na. Wala. Hoy, era! Nice! Woo! Woo! Clear to 110. Whee! Nice, nice. Ball. Very good, very good. Timeout, TNT Tropa. Defense! 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 Wow! Nice defense! Woo! Nice defense! Wow! Woo! Magnolia! 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 Uwi na, may nanalo na. Best player, Baroka. Ayun, oh. Congrats, nanalo tayo. Sabi sa inyo, ako nga lucky charm eh. Uwi na, may nanalo na. Paano ba yan, Han? Panalo ko. Kala ko ba talk and text ka? Sabi ka kita sandaan. Sandaan lang naman eh. 150. Ano ba? Sabi sa'yo, ako lagi. Alam mo, kailangan lang kita kasi wala kang kalaban. Dapat Tayo mano. dalawa lang naman. Dapat manood ulit ako kasi lucky charm. Ako yung lucky charm Ano eh. ba lang ka ulit? Congrats mga Lods. Uwi na. May nanalo na. Ito bang exit? Labasan? Ito, sir. Labasan. Bye-bye.